Ternyata sebagian besar kanker bisa dicegah. Saya punya 13 tips mencegah kanker, akan saya jelaskan satu persatu. Tips ketiga untuk mencegah kanker. Minimal 150 menit olahraga per minggu. Apapun jenis olahraganya bisa menurunkan risiko kanker. Sebaiknya tambahkan aktivitas fisik seperti jalan cepat dalam rutinitas sehari-hari. WHO menyarankan minimal 150 menit olahraga aerobik intensitas sedang per minggu atau 75 menit olahraga aerobik intensitas tinggi. Apa itu olahraga aerobik intensitas sedang? Contohnya jogging, berenang, dan bersepeda. Semakin banyak olahraga, semakin efektif mencegah kanker. Tips keempat untuk mencegah kanker. Kurangi minuman manis dan makanan padat kalori, terutama makanan olahan yang ditambah gula, rendah serat, atau tinggi lemak. Kita bisa memilih makanan dan minuman yang lebih sehat sebagai pengganti makanan tinggi lemak, gula, dan kalori yang padat kalori untuk mengurangi risiko kelebihan berat badan atau obesitas. Apa itu makanan padat kalori? Cek label kemasan. Lihat berapa kalori per 100 gram makanan, minuman. Makanan padat kalori berarti mengandung lebih dari 275 kalori per 100 gram. Tips keempat ini menganjurkan untuk mengurangi makanan padat kalori seperti coklat, keripik kentang, kentang goreng, hamburger, ayam goreng, dan sebagian besar pizza. Informasi ini berasal dari Panduan Screening, Deteksi dan Pencegahan Kanker. Edisi ketiga oleh Hong Kong Cancer Society untuk tenaga medis. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau tertarik bisa lihat lebih detail di panduan edisi ketiga Hong Kong Cancer Society. Pasti berguna. Sekian dulu, sampai jumpa. 捉隻杯為你健康。喜歡我哋嘅製作，點訂閱，點通知，Dr. Boo 黃醫生一出片就會通知你㗎喇，多謝。就算獨居，但有節目一堆，沒有藥水，沒腳痛，就有街去。夏季列隊，隊裏美麗不需換我汗水，沒計較，別太濕碎。磅數遞增，盡快鍛鍊身心。萬世巨星，萬世腳步也不震，絕世絕招，絕到不病不侵。狂怒秘訣要不要？從你免費笑一笑，身心這健康，挫折我未放，每次也盛裝出賽。怪地方，似個壓力艙，進駐了太空一角。身心這健康，挫折我未放，困惱我一秒踢開。身邊有你愛我不錯，跌過我亦風光，當作紀念也不錯。沒有路燈，靜聽百面聲音，習慣夜深漸察覺視野不啱，步履認真動作拒絕分心，別太着急，自會告別
這黑暗入世未深未免把樣犧牲，集結大軍互勉發動解憂困，弱勢立生用愛破舊生生，有個勇氣我需要，愛嘅世界豁開了，深深寫健康，挫折我未放，每次也盛裝出賽，怪地方似個壓力艙，進駐了太空一角，深深寫健康，挫折我未放，憤怒我一秒踢開，身邊有你愛我不錯，跌過我亦風光，當作紀念也不錯，多得有你愛我一個，跌過我亦風光，當作紀念也不錯，真的也不錯，也不錯。喜歡我哋嘅製作，點訂閱，點通知，得咗杯黃醫生一出片就會通知你㗎喇，多謝。就算獨居，但有節目一堆，沒有藥水，沒腳痛，就有街去。夏季列隊，隊裏美麗不需換我汗水，沒計較，別太濕碎。磅數遞增，盡快鍛鍊身心。萬世巨星，萬世腳步也不震，絕世絕招，絕到不病不侵。狂怒秘訣要不要？從你免費笑一笑，身心寫健康，挫折我未放，每次也盛裝出賽，怪地方似個壓力艙，進駐了太空一角，身心寫健康，挫折我未放，困惱我一秒踢開。身邊有你愛我不錯，跌過我亦風光，當作紀念也不錯。沒有路燈，靜聽百面聲音，習慣夜深漸察覺視野不啱，步履認真動作拒絕分心，別太着急，自會告別這黑暗。入世未深未免把樣犧牲，集結大軍互勉發動解憂困，弱勢立生用愛破舊生生，有個勇氣我需要，愛嘅世界豁開了，深深寫健康，挫折我未放，每次也盛裝出賽，怪地方似個壓力艙，進駐了太空一角，深深寫健康，挫折我未放，憤怒我一秒踢開，身邊有你愛我不錯，跌過我亦風光，當作紀念也不錯，多得有你愛我一個，跌過我亦風光，當作紀念也不錯，真的也不錯，也不錯。